Ubu rero noneho muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru ibintu byahinduye isura. Ibintu byahinduye isura, ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC nyuma yo kurunda abasirikare benshi, nyuma yo kohereza ingabo zidasanzwe kujya guhangana n'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 muri Kivu y'Amajyepfo aho bita muri Kamanyora. Aha tugiye kwagaruka by'umwihariko nyuma y'imirwano, nyuma y'ibitero bikomeye cyane byabaye ku munsi w'ejo. Turaza kureba muri teritwari ya Minembwe. Teritwari ya Minembwe aha naho muri Kivu y'Amajyepfo ku munsi w'ejo habaye icyo bita isibano ry'intambara, indege z'intambara zo mu bwoko bwa drone zongeye kurasa ibyaje gutangazwa n'ihuriro rya AFC M23 byamagana bino bitero. Narababwiye ngo igihe cyose muzumva ngo indege z'intambara zarashe, igihe cyose muzumva ngo drone zarashe, mujye mumenya ko hari cyabaye. Ntago ari byo gusa rero, Leta z'Ubumwe za Amerika nyuma yo kugaragaza ko amasezerano yo ku itariki 4 z'ukwezi kwa 12 2025 n'amasezerano yasinywe y'amahoro cyangwa se kurangiza intambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. N'amasezerano agamije kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ndetse no guhagarika kubirebana n'intambara u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amasezerano akomeje kugenda avuga byinshi cyane. Ku munsi w'ejo rero, umunsi w'ejo ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo haje kumenyekana byinshi cyane ku birebana n'ibihano Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika ziri gutegura gufatira u Rwanda. Ibi turaza kubigarukaho. Impamvu yabyo ni iyihe? Impamvu yabyo ni iyihe? Leta z'Ubumwe za Amerika zakomeje kuvuga ati turafata ibihano bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje gushinjwa gufasha inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23, ariko nazo ntago zahomye kugaragaza ko zitabishyigikiriza inyeshyamba, ahubwo zikomeza kugaragaza ko nanone u Rwanda rukomeza kugaragaza ko imikoranire iri hagati ya Leta ya Kongo Kinshasa n'inyeshyamba z'umutwe wa FDLR ari ikomeje gutuma u Rwanda rufata ingamba z'ubwirinzi. Ibi bije nyuma y'uko umuyobozi wa 23 umuyobozi w'ihuriro rya AFC M23 Colonel Nanga yari yamaze gutangaza ko hari imikoranire u Rwanda rufitanye na AFC M23 ariko kubirebana n'umutekano. Iki gihe kandi uyu Colonel Nanga yagaragaje ko n'ubundi iyi mikoranire bayifitanye na Uganda. Ibyo twaza kugenda tubiribaho tubigarukaho. Muri Kivu y'Amajyepfo rero ku munsi w'ejo habaye icyo bita inkubiri, imirwano ikomeye cyane. Abarwanyi ba AFC M23 bongeye guhunga uduce tubiri nyuma y'ibitero bikomeye cyane. Ingabo z'u Burundi, arabwo ngo ingabo z'u Burundi hariya nyuma yo gushinga ibirindiro bikomeye cyane bita muri Bibogobogo, Abarundi bararahiye kuko izi nyeshyamba zagiye zivuga ko gufata umujyi wa Uvira byaturutse ku bushobozi bw'imbaraga zabo. Abarundi nabo baravuga bati ntabwo izi nyeshyamba zafashe biriya bice kubera yuko twacitse intege cyangwa se twatsinzwe, ahubwo ni ukubera kubahiriza amasezerano n'ibyo twasabwaga na Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika. Nyuma yo kuva ku mujyi wa Uvira kwa 23 bakerekeza mu birometero 230 basabwa kugenda ibirometero 75. Ubu noneho nibwo izi nyeshyamba zakoze inama ikomeye cyane. Nyuma yo bavuye mu mujyi wa Uvira hari abaturage benshi bakurikiye izi nyeshyamba ariko bakomeje kuba mu buzima bubi. Leta ya Kinshasa rero ikomeje gushakisha uburyo bwose bushoboka bwo gutsindira intambara hakoresha uburyo bwa gisirikare. None turaza no kureba uwitwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ukomeje gukorera ingendo muri i Rwanda muri Angola. I Rwanda muri Angola niho Perezida Tshisekedi yerekeje ibiganiro. Mu gihe muri Katari bamaze iminsi bari gusaba impande zihanganye kongera kujya kuganira, kandi ibiganiro bwa mbere byagiranye nta musaruro byatanze kuko impande zose zakomeje kujya kubica ku ruhande, aho basabaga ko buri ruhande rwose ruhagarika icyo bita intambara. Idwa muri Katari ari naho izi nyeshyamba zavuze ngo turemera gusubiza ubutegetsi bwa Kinshasa mu bice byose tugenzura. Izi nyeshyamba zikimara kubona yuko rwose zamaze gufata umujyi wa Uvira, zigafata umujyi wa Bukavu, zigafata umujyi wa Goma, cyane ko ku itariki ngira ngo 25 z'uku kwezi nibwo 23
yongeye kugaragaza ko yishimiye kuba imaze umwaka igenzura umujyi wa Goma, igenzura umujyi wa Bukavu. Kuri ubu ngubu rwose umujyi wa Bukavu rwose urimo ibibazo bikomeye cyane, nabyo tuza kugarukaho birebana n'umutekano. Abarwanyi b'ingabo z'igisirikare cya Kongo bamaze koherezwa mu bice bya Nyangezi, bamaze kugera mu bice bya Katana. Ikibuga cy'indege cya Kavumu, amakuru rwose dufite nuko cyamaze kuzengurukwa n'izi ngabo. M23 igiye gukora ikirero. Niyo mpamvu nkomeje kubabwira ngo niba ari ubwa mbere ubanye natwe ariko ukaba wifuza kumenya ukuri ndetse no gusobanukirwa kurushaho ibibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo, ibibera mu karere k'ibiyaga bigari, ibibera hirya no hino ku isi muri rusange, rwose kanda kuri subscribe, ubundi ukande kuri like, niba na byiza unasharinge. Ibintu birushaho kugenda neza cyane, tuba dukomeje kugenda dukurikirana updates y'ibyo ibintu bimeze. Wenda tudatinze, reka duhere ku makuru avuga yuko u Rwanda rushobora guhabwa ibihano. Nyuma ku munsi w'ejo nibwo byatangazwaga ko nyuma yuko Amerika itanze ibihano ku bayobozi b'u Rwanda, cyane cyane abarimo umujyanama mukuru wa perezida w'igihugu Paul Kagame mu bya gisirikare, ariwe Lieutenant General ni Retired General James Kabarebe. Uyu nguyu yamaze guhabwa ibihano na Leta Zunze za Amerika, ashinjwa kujya gushinjwa kugira uruhare mu bibazo bibera mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Uko natangiye mbibabwira, iyi ntambara imaze igihe kirekire ihuza abarwanyi ba M23 bavuga ko baharanira uburenganzira bw'abanyekongo bose muri rusange, ariko mu minsi ishize baravuze bati mu rwego rwo kubohora igihugu cyose cyangwa se abaturage bose tugomba kugera Kinshasa. Bivuze ngo intego y'izi nyeshyamba ni ugukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nyuma yo gutangaza ko bifuza gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, ubuyobozi bw'inyeshyamba karubwo bujyaho bisobanuye coup d'etat. Bivuga ngo ni uburyo butemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ibyo Leta Zunze za Amerika bidashyigikiye, ibyo Abafaransa badashyigikiye, Abadage, Ababiligi n'ibindi bihugu bikomeye. Uyu muryango w'Uburayi twagiye tubona yuko ushyigikiye guverinoma ya Kongo muri gahunda yo kurwanya M23. Wenda hari abantu batabyumva, ariko niba mwibuka neza umwaka ushize uyu muryango w'Uburayi watanze miliyoni 30 z'amayero yo gushyigikira igisirikare cya Kongo kugira ngo babashe kujya guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ibihugu birimo nk'Ububirigi, Ububirigi bwohereje intwaro mu gihugu cy'u Burundi zikomeje kuvayo zerekeza muri Kivu y'Amajyepfo. Ibikoresho byose biri gukoreshwa hano muri Kivu y'Amajyepfo mu mirwano iri kubera muri teritwari ya Uvira, imirwano iri kubera muri teritwari ya Fizi, urugamba rukomeye ruri kubera muri Minembwe ndetse n'ahandi. Intwaro nta handi hantu ziri guturuka hehe mu gihugu cy'u Burundi. Ababiligi nibo bakomeje kudeployinga ibi bikoresho. Indege z'intambara ziri kurasa Minembwe, aho bita za Rwitsankuku, aho bita za Mikenke, aho bita za Rurambo, ziguhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zikaza kurasa muri Sud Kivu. Nayo mpamvu barwanye bavugaga bati aho izi ntambara zituruka, ibi bitero bikomeye ahantu bituruka turahazi, tugomba kujya tugomba kubisangayo. Ariko nyuma yo kumenya ko ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo z'igisirikare cya Kongo noneho harimo n'Ababiligi, baravuze bati nituramuka twataze igihugu cy'u Burundi ibintu birahindura isura, isi yose yahita iratwiyubikaho. Abarwanyi bafata umwanzuro wo kugenda basiga ibice bimwe na bimwe muri Kivu y'Amajyepfo, nk'ahangaha muri teritwari ya Fizi, mu bice byo muri Baraka, ibice byinshi abarwanyi bamaze kubivamo. Ntabwo izi nyeshyamba zasize teritwari ya Uvira, basize umujyi wa Uvira gusa. Niyo mpamvu imirwano ikomeye cyane iri kubera mu duce dutandukanye two muri no mujyi wa Uvira. Ariko ingamba z'igisirikare cya Kongo gifite, nyuma yo guhabwa amabwiriza mashyashya na Perezida Felix Antoine Tshisekedi, bamaze gutangaza ko rwose buriya ngo kujya mu biganiro kwa Kinshasa ngo ni uburyo bwo kubanga kwica amasezerano cyangwa se kugaragaza ko bakunda intambara. Ariko ubundi gahunda ihari ni intambara. Mu kwezi kwa 12 mwaka ushize nibwo Perezida Felix Antoine Tshisekedi yatangaje yuko rwose umujyi wa Goma, by'umwihariko ikibuga cy'indege cya Goma, kigomba gufungurwa. Yabanje gutangazwa
na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Kuri ubu ngubu rwose noneho bamaze gutangaza ko yiteguye gufasha leta ya Kongo Kinshasa kurinda ubusugire bw'iki gihugu. Ibi ni byatangajwe mu minsi yashize muri uku kwezi. Yani ijambo rikomeye cyane. Ni ijambo rikomeye cyane kandi rikurikiranwa cyangwa se rijyana n'ibikorwa bya gisirikare. Kongo Kinshasa ubu yamaze gukora icyo twa amavugurura y'imikorere mu bya gisirikare n'ibihugu birimo nka Israel. Ariyo mpamvu nababwiraga ngo byanze bikunze niba Israel ifitanye imikoranire n'igisirikare cya Kongo, uko Israel ikomeza gukoresha uburyo bwa tekinoloji, cyane igihugu gisanzwe kizwe ko gifite uburyo bwa tekinoloji buri ku rwego rwo hejuru mu kurasa abanzi bayo, ni nako leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga ko byanze bikunze igomba kwivugana abayobozi bagize ihuriro rya FCM23. Muri kuno kwezi ku itariki 27 nibwo hamenyekanye cyangwa se hatangajwe inkuru y'incamugongo, ariko nyuma tuza gusuzuma dusanga yari inkuru twavuga ko ari igihuha. Buri kenshi bagiye bavuga bati abayobozi ba FCM23 barashwe cyane cyane, bikagira bitangazwa hari abapfuye bigirwa ibanga cyangwa se barashwe. Aho bita ba Colonel Imani Nzenze, abenshi bemeza ko rwose abangaba batakigaragara, bashobora kuba baravuyemo umwuka. Mu mpera z'umwaka ushize muri 2025 mu kwezi kwa 10 nibwo byavugaga ati mu gace bitanzibira ko muri Kivu Amajyepfo kubera imirwano yari imaze iminsi habera, bavuga bati uwo bita Brigadier General Gaceri, Brigadier General Byamungu Diadoni, uyu ni Maheshi, niwe wungirije General Sultan Makenga. Bavuga bati yarasi uwo bita muri Nzibira, indege zaraharashe, ibitero byabaye muri teritwari ya Masisi mu kwezi mu minsi yashize. Ni muri uno mwaka hagaragaye icyo bita ubwicanyi bukomeye cyane, cyangwa se ubwicanyi ndengakamere, ubwo FARDC yagabaga ibitero ku birindiro bya 23 aho bita muri Bukombo, ubwo yagabaga ibirindiro bya 23 aho bita muri Nyabyondo, umuhanda ucaho bita za Rwibo Rukweti ukajyaho bita muri Gurupoma Bashari Mokoto mu bice bya Bibwe na Nyange aho bita za Mutongo werekeza muri teritwari ya Walikare. Izi nzira zose cyangwa se imihanda yose FARDC yamaze kuyifunga. Uko yafunze umuhanda uturuka Bukavu werekeza muri Uvira, ni nako yafunze imihanda ituruka muri Masisi yerekeza muri Walikare. Ari nabwo abarwanyi ba 23 baturukaga muri santere ya Masisi nyuma yo kuraswa n'ibitero by'indege aho bitaza Kashebere, bamanuka berekeza kujya kurinda umujyi wa Rubaya. Umujyi wa Rubaya ukungaye ku mabuye y'agaciro. Ubundi zinyeshyamba gutakaza umujyi wa Rubaya ni ikintu gikomeye cyane baba batakaje. Niyo mpamvu nabo badashobora kuwutakaza, bakora buryo ki bwose bagomba kuwurinda. Suko batawataka rero nabo, kuko yaba muri teritwari ya Rucuru, Masisi, teritwari ya Minembwe, teritwari ya Fizi, ibi bice byose byo muri Uvira ni umuriro. Uruvuga ngo FARDC yo ikohereza abasirikare mu buryo bw'ibanga. Izi nyeshyamba za FCM23 nazo zikohereza abasirikare mu buryo bw'ibanga. Imirwano yabaye ku munsi w'ejo ni imirwano bivuga yuko ngo abarwanyi ba FCM23 ahanga muri Kivu Amajyepfo muri Fizi ndetse no muri Uvira, ni imirwano yasakiranyije ingabo z'abarundi n'ingabo z'igisirikare cya Kongo, harimo n'abazareno na FDLR. Mu gihe abarwanyi ba FCM23 natwirwaneho bari barimo bategura kwataka gusubira inyuma, nivuga ngo bateguraga kwataka ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC, ariko aba FARDC baza kubatungura bagabaha ibitero mu buryo batatekereza. Kuko nivuga ngo abasirikare binjiye muri bya bice n'abasirikare bagiye nko mu rwego rw'ubutasi, izi nyeshyamba zikomeje kwikangura baba nivuga ngo basa nkaho babazengurutse. Kuko nivuga ngo uburyo strategie FARDC iri gukoresha, ariko cyane cyane abayoboye urugamba rubundi n'abarundi, ingabo z'u Burundi FNDB, nyuma yo gushinga ibirindiro muri Bibogobogo, nyuma yo kugera muri bino bice byo muri teritwari ya Walungu aho bita muri teritwari ya Mwenga, noneho baje no gukurikira abarwanyi ba FCM23 bava mu mujyi wa Uvira, nibo babarasha amabombe
noneho berekeza ahanga muri za Kamanyoro n'abaturage. Nyuma y'uko guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo ageze mu mujyi wa Uvira, yaje kwakirwa n'abaturage nk'uko byagaragaye, ariko asaba buri muturage wese wahunze kugaruka. Ari nabwo nababwiraga ngo iby'izi nyeshyamba zagaragazaga ko bizabaho, babigaragariza iyi miryango mpuzamahanga ngo MONUSCO ize igenzura bino bice byo mu mujyi wa Uvira, nubwo kuri ubu ngubu umutekano utaragaruka, ariko ingabo z'igisirikare cya Kongo hariya zifatwa nk'ingabo ziri kugerageza kurwana ku gihugu cyabo. Niyo mpamvu ino miryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye nta kintu bivuga ubundi ku ngabo za leta. M23 isohora itangazo ryamagana rigaragaza ko ibikorwa by'ingabo z'igisirikare cya leta biri guhitana umubare munini cyane w'abasivili, ariko bakagaragaza ko ibitero bagabye ku ngabo za leta bitahitanye umusivili n'umwe. Niyo mpamvu nababwiraga ngo byanze bikunze niba izi nyeshyamba zigaragaza ko nta musirikare wazo n'umwe wari wahitanwa n'ibitero by'indege cyangwa se ibitero byo ku butaka, ariko si uko badapfa cyangwa badakomereka, si nuko leta ya Kinshasa nayo idatakaza abasirikare cyangwa se badakomereka. N'abarundi hariya yaba wazalendo bararaswa, yaba aba FDLR bararaswa, yaba FRDC bararaswa, yewe na twigwaneho bararaswa, ariko bitewe nuko buri ruhande ruba rukomeje kurinda amakuru yo kugira ngo umwanzi ataza kumenya icyabaye, ntabwo bashobora gushyira hanze imibare igaragaza ibyabaye. Nuvuga ngo ntabwo bashobora gushyira hanze imibare y'abapfuye ku rugamba, kuko mu minsi yashize twarabibonye mu bitero byagabwe muri santere ya Masisi, ingabo nyinshi zerekeza hariya muri Rumangabo. Ingabo z'igisirikare cya Kongo ziba zinjiye mu ishyamba rya Bihambwe muri bino bice byo muri Oso, bageza gufunga umuhanda uturuka hano bita za Sake cyangwa se umuhanda uturuka mu mujyi wa Goma, ariko biza kuba iby'ubusa kuko FRDC yasanze abarwanyi ba 23 hariya bari tayari, na cyane cyane ko ambushi zagiye zikorwa muri Rucuru zose zimwe ari ingabo z'igisirikare cya Kongo ndetse n'abarundi bari bafatanyije. Noneho kubirebana n'ibimaze iminsi biri gutangazwa, ubu ngubu hashize hafi amezi rwose agera kuri 2 Leta z'Ubumwe za Amerika zigize uruhare mu gusinywa kw'amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amasezerano yasinyiwe muri Leta z'Ubumwe Ubumwe za Amerika i Washington DC. Noneho aya masezerano avuga yuko agomba guhagarika ibikorwa bya gisirikare bikomeje gutera impungenge mu bya politike mpuzamahanga. Abagize inteko nshingamategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika aba ngo bagaragaje ko rwose nubwo hari intambwe zimwe ngo zivugwa mu gushyira mu bikorwa amasezerano, ngo hakiri imbogamizi kandi hakiri icyuho kinini cyane mu mpinduka cyangwa se mu guhindura uko ibintu byifashiye. Ariko ngo bijyanye n'umutekano, ibi ngo byatumye habamwe muri abo basaba rwose abaturage cyangwa se ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump ngo gusuzuma neza hashingiwe cyane ku bihano bishya ku Rwanda ngo rushinjwa gukomeza gushyigikira umutwe w'inyeshyamba wa M23 witwaza intwaro ngo uri mu burasirazuba bw'iki gihugu. Witwa Sarait ngo Turatiman, uyu ni umuyobozi wungirije cyane muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze za Amerika. Uyu ngo ashinzwe akarere ka Afurika hagati. Uyu ngo yatangaje ko Amerika ngo rwose ngo itarafunga uwo muryango kubiki ngo ku mahitamo yose ashobora ngo cyangwa se yashoboka. Yaravuze ati ngo turacyakomeje kujya gute kugumana amahitamo yose ngo ku meza mu rwego rwo gushishikariza impinduka mu myitwarire no gusaba ko u Rwanda ngo kubahiriza inshingano ngo rwasinye amasezerano ya Washington. Barimo baribasira u Rwanda bavuga bati u Rwanda nirwo rutera ibibazo. None aya magambo
ngo yagaragazaga ko Washington ikomeje gukurikiranira hafi imyitwarire ya Kigali, ariko by'umwihariko ngo ku bibazo by'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bw'iki gihugu. Noneho ku ruhande rero hari impinduka zagaragaye mu rwego rwo kuyobora rw'abayobozi ngo gukurikirana dosiye y'umumaro y'umubano wa Kongo ndetse n'u Rwanda. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amakuru avuga ko ngo Masad Brunos ngo atari we ukurikirana iki kibazo by'umwihariko, ngo ahubwo ngo kikaba ngo cyarashyizwe mu nshingano ngo ko rero uyu nguyu ngo ni visi perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe wabitangaje ku munsi w'ejo, avuga ati rwose turakomeje gukurikirana iyubahirizwa ry'amasezerano, ariko none uyica tugomba kumukurikirana gatanu kandi. Iki ni ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gifite rwose ngo amateka akomeye maremare ashingiye cyane ku intambara zagiye ziba mu karere k'ibiyaga bigari mu mwaka w'1990, aho rwose ngo imwe mu mitwe yitwaje intwaro yagiye iva rwose ishingiye cyane ku bibazo by'ubwoko, politike n'inyungu z'abantu ku giti cyabo. Ibi byose Amerika yakomeje kugenda ibirebaho ivuga iti nyamuneka dore uko ibintu bimeze ni ukubahiriza amasezerano. Ku munsi w'ejo baravuga bati rwose nta kundi kuntu byarangiye, amakuru avuga ati rwose uwo bita rwose umuyobozi wa AFC M23 ni umuyobozi wa Twirwaneho. Umuyobozi wa Twirwaneho yatangaje amagambo akomeye cyane avuga ati ku munsi rwose nk'uyu ingabo rwose ngo zirwana ingabo ngo zirwana ngo zarashe indege y'igisirikare cya Kongo yo mu bwoko bwa drone. Ariko si ibintu byabayeho ku munsi w'ejo. Uwitwa General Sematama uyu nguyu ni umuyobozi wa Twirwaneho, aravuga yuko ngo muri teritwari ya Fizi rwose ngo mu gace bita Point 0 ubwo drone ngo yari ije rwose kurasa abarwanyi ba M23 na Twirwaneho, ngo bahita bagira gute, ngo bahita bayirasa. Ibi rero byaje kuvuguruzwa mu masaha ya nimugoroba, bavuga batereka nta ndege y'igisirikare cya Kongo FARDC cyangwa se indege y'igisirikare cya Kongo yarashwe na Twirwaneho. Ubundi bivuga ko Twirwaneho rwose ngo na M23 bakomeje gukorana mu rwego rwo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi no kugerageza kumuhirika. Ariko nanone bakavuga bati izi nyeshyamba za M23 niba zidafite ibikoresho bya hanura drone dumaze kubara ko zirasa mu menembwe zikarasa mikenke, izi ndege nazo zarashe ibirindiro bya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Niba mu nama yabaye mu kwezi kwa 11 2025 mu mwaka ushize, inama yabereye Goma, umuhuzabikorwa wa FM23 n'umuvugizi mu rwego rwa politike Laurent Kanyuka bavuga bati izi ndege z'igisirikare cya Kongo tuzihaye iminsi iberwa ku ntoki zose tugiye kuzihanura. Nyuma yaho nibwo FARDC yagaragaje uburakari n'ubukana, iragenda irasaba abarwanyi ba M23 mw'abantu irabarasa, ibintu biba bibi cyane. Bose izi nyeshyamba za M23 zongeye kuraswa mu rwego rwo hejuru, birangira n'ubundi ingabo z'igisirikare cya Kongo zikomeje kujya gute ibikorwa. None kugeza kuri ubu ngubu uwitwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo ubu ngubu rwose ngo akomeje kujya gute, akomeje urugendo rwe mu bihugu bitandukanye avuga ati nyamuneka nimumfashe M23 imeze nabi. Ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026 nibwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Chilombo uyu nguyu yakiriye Kinshasa itsinda ry'abahuza bo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gushakira rwose umuti urambye
ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi wibasira abaturage, abantu bahunga, ibintu bikomeje kurushaho kuba bibi. Iryo tsinda rero rigizwe n'abanyacyubahiro bane, aba ngo bayoboye ibihugu byabo mu bihe ngo byagiye bitandukanye. Harimo Uhuru Kenyatta, yageze Kinshasa. Uhuru Kenyatta yahoze ari perezida wa Kenya, uwo bita ngo ni bamwita ngo ni Olusegun Obasanjo, uyu yahoze ari perezida wa Nigeria. Ndetse n'uwo bita ngo ni Catherine Samba Panza, uyu yahoze ari perezida ngo wa Repubulika ya Czech. Ndetse n'abandi barimo uwa Swede, ni bamwita ngo ni Zeud, uyu yahoze ari perezida wa Ethiopia. Aba ngo ni abahuza baje mu buryo bwo guhuza Kongo ndetse n'u Rwanda n'ibibazo byo mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Ubutumwa bw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bukaba rwose ngo ari intumwa za perezida wa Togo. Yanze uyu mugabo yagerageje guhuza Kongo nabo batavuga rumwe, ariko biranga bibi by'ubusa rwose. Namarira uru uruzinduko ngo ruri rwose ngo ku murongo w'ibikorwa bya diplomasi bikomeje gushyirwamo imbaraga mu muryango wa Afurika yunze ubumwe. Bavuga bati intambara rwose nirangire irasenya byinshi. Ibi ngo kandi bigamije gushaka ibisubizo birambye birimo rwose nk'ibiganiro bya politike, umutekano mu bwiyunge, mu rwego rwo kujya bwo guhosha amakimbirane amaze igihe kinini atuma abaturage babarirwa mu mamiliyoni ngo bavanwa mu byabo rwose, ngo intambara hariya rwose imeze nabi. Noneho aba bahuza b'umuryango wa Afurika yunze ubumwe bose ngo bateganyijwe ngo rwose ngo kuzatanga raporo irambuye n'ibitekerezo bitari bike bifatika kandi mu nama ifata ibyemezo itaha rwose ngo y'uyu muryango, ngo hagamijwe gushyiraho ingamba zifatika zo gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano ikomeje kuba umunsi ku munsi. N'umunsi wa 7 rero, nubwo mu myaka ishize hagejejwe rwose ngo hageragejwe imishyikirano, amasezerano atandukanye, ariko ngo ntabwo byatanze umusaruro. Uburasirazuba bwa Kongo rero, uburasirazuba bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubu rwose ngo hamaze imyaka irenga 20, ngaho ngo imyaka 20 rwose ngo babangamiwe n'intambara z'urudaca. Intambara ngo zikomeje kuvuza ubuhuha hirya no hino muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo. Iyi mitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ashingiye cyane ku moko no kurwanira rwose umutungo kamere. Abantu baragenda bakikubira imitungo kamere, ibirombe by'amabuye y'agaciro, bigatuma abantu bapfa, abandi bagahunga. Ngayo ngo korera iri tsinda rivuga ko bigamije rwose ngo guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubuvugizi. Ayo ngo korera iri tsinda ngo ry'abahuza ngo rifatwa nk'ikimenyetso cy'uko leta ya Kongo ikomeje gushyira imbere inzira ya diplomasi. Nawe wumve uyu mugabo ngo nta kintu adakomeje gukora, ariko ngo nukwica nketi. Niyo mpamvu ibihugu birimo nk'Ubufaransa, ibihugu birimo Ubudage, Ubwongereza, abo bose barashaka imitungo ya Kongo, ngo bakomeje gushyigikira perezida Tshisekedi, bavuga bati uyu mugabo bose ararengana. Noneho ubufatanye mpuzamahanga ngaho gushyikiriza gusa gukemura ibibazo ngo hifashishijwe intwaro. Nyuma y'ikiganiro cyabereye hariya mu biro bya perezida wa Kinshasa, habaye ngo no kuganira, abantu bariyakira hariya rwose byarabaye, ndabona nabyo barabivuze. Ibi ngo ni ibikorwa byose bigaragaza ko ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo gikomeje kuba isonga y'ibyihutirwa muri Afurika, kuko ngo nicyo kibazo ngo cya mbere na mbere ngo gikomeje guteza umutekano mukeya, ndetse kandi amahirwe yo kugarura amahoro arambye ashingiye cyane
ngo kuki ubufatanye bw'ibihugu byombi byose mu karere k'ibiyaga bigari. Noneho ubu nuvuga ngo leta ya Kongo Kinshasa yamaze gutangaza ko rwose ngo gahunda ifite ngo ntago ariyo ngo kuganira gusa, ahubwo ngo barwanyi ba M23 umujyi wa Uvira bagomba kuvamo, si wo wonyine ngo Bukavu bakayivamo n'umujyi wa Goma bakawuvamo. Ibi ni ibyatangajwe n'umwe mu baguverineri bo mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bamwita Jean Jacques. Uyu yatangaje yuko leta ya Kinshasa iri guhumuriza abaturage, avuga ati Perezida Tshisekedi yantumye ngo mbabwire ngo mushonje muhishiwe, abafite ibibazo bigomba gukemuka. Uyu yahise ashyiraho n'itsinda rishinzwe kurinda abanyamurenge. Biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira ntabwo abanyamurenge bose bahunze, hari abizi inyeshyamba zabwiye ngo muhunge, ariko bamwe ni bamwe mu bafashije izi nyeshyamba kwigaragambya. Abantu babyibuka neza, M23 kimara kujya mu mujyi wa Uvira yasabye abaturage kwigaragambya bakamagana ubutegetsi bwa Kinshasa. Ababikoze banasenye ibibumbano bya Perezida Tshisekedi cyangwa se amasitati hariya, ngo ni ibintu byagaragaye ku mbuga nkoranyambaga. Aba rero ntabwo bagombaga kuguma hariya mu izi nyeshyamba zari zuhunze. Nibuka neza ko Kinshasa ifite igihano cy'urupfu, aba bagombaga gukatirwa igihano cy'urupfu. Niyo mpamvu abangabo bafashe ibyabo bagakurikirana M23 nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane. Niyo mpamvu izi nyeshyamba zishinjwa ibikorwa byo guteza imidugararo mu baturage. Ubundi Kinshasa ishinze izi nyeshyamba ngo guteza ibibazo by'ubukene, ubuhunzi, umutekano mukeya ku baturage, kuko niba bamwe barahunze abandi bagasigara hagashyirwaho itsinda ribarinda. Kinshasa ivuga ko nta muntu yirukana, yavuga ati aba bose bavuga ko bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda n'ubundi bagabo mu gihugu cya Kongo. N'ikimenyimenyi ubu mu mujyi wa Uvira ntabwo abanyamurenge bose bahunze, baracyahari no mu bindi bice ingabo za leta zirimo. Nubwo izi nyeshyamba zigaragaza ko hari abaturage bakomeje gufatwa nabi, mwe bakicwa banihohoterwa, ariko Kinshasa yo yigaragaza ko rwose yakomeje gukora ibishoboka byose mu kurinda umutekano w'abaturage bose bayo muri rusange. Ubundi leta ya Kinshasa ivuga yuko ibikorwa bya gisirikare ikomeje kubikora irinda umutekano w'igihugu kandi ikarinda abaturage bose. Ikavuga ko aba barwanyi ba M23 icyo bakora bateranya abaturage na guverinoma, kuko niba twirwaneho kuri ubu ngubu yamaze kwihuza n'abarwanyi ba M23 bakaba bagamije gusenya cyangwa se gukura ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Niyo mpamvu Kinshasa nayo iyije kugaba ibitero ntabwo ireba ngo iyi mitwe irwaneho ngo ni M23, uko utatandukanya AFC M23 na M23 AFC M23 ndetse na twirwaneho, ni nako ikintu bita umuzarendo umu FDLR n'umurundi, nubwo ingabo ari z'Uburundi ziza gufasha leta ya Kinshasa, ariko abo bose barwana urugamba rumwe. Nuvuga ngo aho umuzarendo yateye n'ubundi umu FARDC aba yahateye, aho umurundi yateye uyo bice n'ubundi yateyemo n'ubundi ne FARDC aba yahateye. Ni nako aho twirwana n'intambara ari kurwana na AFC M23 bifatanyije nabo ntabwo bari kubitandukanya. Niyo mpamvu leta ya Kongo Kinshasa ikomeje gushyira imbaraga cyane mu bikorwa byo gufasha guverinoma n'ubusanzwe kwisubiza ibice byose izi nyeshyamba zirimo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo yaba muri Kivu y'Amajyaruguru. Bakomeje kurwana no guhangana kudatakaza ibice n'ibyo batakaje bakabyisubiza. Ariko ku munsi w'ejo habaye icyo bita imirwano mw'abantu mwe, ntabwo byoroshye. Ku munsi w'ejo habaye icyo bita urugamba rumwe rwo ku rwego rwo hejuru, abantu barahunze, abantu barahunga ku buryo bukomeye cyane. Noneho biravuga ngo ubu ngubu mu gace bita Mutambara, nyuma y'imirwano ikakaye ku munsi w'ejo yabaye ku mpande zombi, ubu ngo hagarutse ituze rwose. Iyi misozi irimo amashyamba hariya, indege z'intambara n'uwo zikunze kurasa. Yumva ngo drone ngo yarashe mu misozi. Izi ndege ntabwo zijya kurasa mu mujyi wa Bukavu, ntabwo zirasa mu mujyi wa Uvira, ahubwo zirasa mu bice birimo amashyamba wenda byegera abaturage, ariko haraswa
ibirindiro cyangwa se akaraswa aho banganye ku rugamba. Reka amashimire mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza, ubwo rwose ngira ni amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe.